Rugendo rwa muthia rwa kumagaria Janet Wanja wa Mungai uria wakuire tariki 27 mweri muhituku rutirihirwo tuburi-ini twa Lang'ata guku Nairobi, na mihango ino yekinyo ni family na andu atare. Ni mihango ikuihuritwo ni itu ria kieha kuri andu a family yake na arata a hakuhi aria mekinyirie kumugira uhoro. Family yake ona ina kieha gia kurwo ni umwe wao ni mamurahite na njira ya mwanya makiuga ni atumire nyumba yao igie ngumo nene kumana na kiheo giake gia guthaka muthako wa volleyball. Wanja uria wanjirie guthaka volleyball ena ukuru wa miaka 20 mbere ya acuritie iratu na nguo cia muthako uyu itara mwaka-ini wa 2020 ena miaka 36. Kiheo giake ni kiamuteithirie kwiyethera umatho guku bururi-ini na timu ya Kenya Pipeline na KCB, na thutha ucio agithakira timu ya Army Patriotic ya Rwanda na kirabu kia Al-Shabab kia United Arab Emirates. Akuire ena ukuru wa miaka 40 atigite twana twiri twa tuiritu. And now God has seen it good in his sight to finish the work he started. Handu-ini ha Inooro TV kuma guku Nairobi, ritwa riakwa ni Captain Festus Lang'o.